ورز بینرین هجا جاره کردن بخیرات نودکم دی برنامه کنو ده جی برنامه چاندو هنری هفت رنگ از وی جاری و سردانه که ببم ناو چاندو هنرا زنگین و رنگین دوی دما آستنگ یا ویروسا کرونا ده هیویدارم گو تف دجی به تندرستیه که باش بن و امی برنامه خواه جه دهو که دست پی بکن لکامپک یا پنابرا گو کچک کردین یزیدی بناوی دالیا لوی ده هنرا شیوکاری بکارتینه توی روشا زور و زحمت یا گو بسروانا ده هاتی وکو پنابرجی و یادنی جی ویروسا کرونا گوریل بر خلکی گرتیه لی اوهینا جی هنرا خواه بردوام دکه پیانیرمه سلام بالای سرداناوی کر و جمر او راپورت شاندیه حیات دخیل مراد یا ناسیار بدالیا کچک جی آوارین شنگالی اجداگ بویا 1996 نوکه لکم پاشار یا آکنجی بویو القوناغا دوی کلیجا پرورده و بنیاد از پشکا زمان انگلیزی زانیگه ها دهوکه تخینید. دالیا دم کرونای دا و ماناویت مال دا دبن خیوت دزد بهونر شیوکاری کرد. چندین تابلو چکرن یک جه حزو آرزویا دالیای بو که تابلویا وینا چکتو در برین جبویا را شنگاره بکد. خلقا شنگالی ما دوگری ما 2019 14 هیواشش من دست برسمه گر ما هفته تابلوی تهين ما بتريان صار معاناتي اف خلقي الحربي دا واف اقلياتي الظلم اللي هاتينا كرن وناجياتي مايل 11 دا خشكو داكن ما و ما طلبيا منا الرسمي ساكن يجبر ريحات ناقرتن بشتي كورونا هاتيه في وقتها قالك بزحمت بو قالك ضغطي نفسيها بو قالك تشتي وصا يعني مشاكلها بون وصعوباتها بون بس محاولة كده السر ورقة بتربي شغلم پرانیا تابلوین دالیای دربرین جئش و آزارن آواربون و درکفتن جمال و واریخو و جدستان حوال و کسوکارن خو ین بدستن داعش هاتین کشتن و رواندن و آزار و بندستیا جنیجی ده تابلوین دالیای دا اتهنه دیتن تا چادر قالك انا خوشه آریه تشتي وصانه خوشه بس بامد في از رسالة كيف كهنم لان حياته هر مستمرة وهر ناس ساكنة إما وهباك هاي بلا دست بيبكا وتشتك هاي حياة ناس ساكنة بلا دست بيبكا وما مشروعك هاي لسيهاش تذكر شنقالي إبادة بسري ما هاتي إن شاء الله أزي شغلك يقنج قياك دربدری و جیانا آواربون جیانک سخت و دجواره لی بهبونا ایرادا مرووی هر تشت بردامی ددت خو دالیا سررای جیانا بن خیوتا و آربونه لی داهنانت کتو هنر خوشی بردامی دتو دیسان خاندنا خویا زانینگه هجی سلام بالای دنگ امریکا کمپا شاریا تماشاوان هجا ده درباری روشا ویروسا کرونا ده گوباندورک گلکی مزن لجیانا خلکی کریه و دناوانا جی یه هنرمند لیبل هنرمند با اوای کی دن برسف دان وی روشاهانی و برهمین گلکی بالکش افراندن ج موزیک ج شیوکاری و ج پیکر سازیه میوانی وی خلکی ج برنامه هفت رنگ هنرمند پیکر ساز سیوان سیدیان گول سوید دمینه وکو آگاهین می گو سیوان و کوری خو پاساری پیکرک تایبت جبو ویروسا کرونا چه کرنه ایرو سیوان میوانی منه امهنه کی بحثا وی اف پیکرهان بکن اف پروژهان وکی دنیج درباری خباتین یه هنری چاوا بریو دچه پشتی چوناوی لسویده و ماناوی الویده وکو پنابر او مالباتا خواه هنر چاوایه و چباندورا دوربونه و دیاسپورا ل هنراوی کریه سیوان گلک سپاس بو بشتاری بونت برنامه گلک کیف خوش بوم و هیوید کم گوته و مالباتا خود تفده سلامت بن و تندرستیه که باش رابي گلک سپاس کم جوی تجی جوی همی حوالا دنگ امریکا گلک سپاس سیوان وک معانی زمان جی گوته و پاساری و تشتکی تایبت جبو ویروسا کرونا چکرو پیکرکی جبو ویروسا کرونا تخوازمنه کی بحثا وی تجربه هانی بکه پاساری بچوکی هینا لی خوانه توی درباسی ناوا
کاری هنری کریه و کاری پیکرسازی و او کاری گوتت که به هستنایی کار کی نه آسانه لبله دیار دبه گو پاساری گاوای که آوی تیبترنا و درباسی ویژیانی دبه دەستپێکی ئەس دوو تشتا گەرەک بێژم یەک ئەو پێکەرێک و نها پاسەری چەکریە پێکەری حەشتەمینە و چەکرێ یعنی بەرێژی پێشەنگەه چەکریە و نهاژی دەخەوتە و یاددوار و ئەس دخوازم ئاماژە بکەم ئەبە و من دەستپێکێ ڕاستیژی چ خواستەکێکی من ji bo ku pêkerێکی ji bo koronayê çê bikim nîn bû ji ber ku ez bi giştî wisa difikirim ku ew rûdaw wêrê ku çê dibin gerek bi sala bimîne bi zamanê ra bimîne û digel mirov jî pê ra bijî û pişt ra yani ez bi taybet bi xwe wisa dixebitim yani pir kêm çêbûye ku ez rûdawên ku piroj çê dibin ya bi demê ra çê dibin ir ser wan bixebitim lê gavê ku o pasarî bîrokeyê xwe got û xwast pêkerek jî çêka û ez min piçkekî ji xwe şerm kirim ku ez çima yek paş da bimînim ya çima tiştê nekem ku ew dixwaze bersivê wî hebe û dixwaze helwestê wî hebe û ser wî esasê bû ku min jî fikirîm ku pêkerekî çêkim yanî berê pasarî berî min dest pê kir ji bo wî xebate û pişta jî ez bixwat bi taybet jî fikirîm ku wî rewşî korona ku hatiye bi taybet jî bandorî herî zêde li mirovên bi sala çû mirovên ixtiyar kir û min jî wî bingehê ixtiyarekî kir esasî xwe li ixtiyarê ku serketiye yani kesekî ku bi ser wekî hêzdayî neke ji bo ew kesên ku bi korona girtine ya wî rewşin سێوان نهات li studya xwe yê ev hevpeyvîn li studya te çê dibe gotibe de rûniştiyê dixwazim hinekî tu behsa dema got hunermend ji ciyekî coğrafiyekî ji deverekî diçi deverek dinê got gelekî ferq û cudahî di navbera hemû aliyê wê de hene tu berê li Amedê bû û tu bixwe ji xelkê Mehabatê yê û nihat li Swêdê dimîne ev dûrbûna yan jî ev gera nav coğrafiya de ji bo hunermend çawa yê û bi taybetî وقتا yani goşê ve karê pêkersaziyê gelek alav û kereste jêr lazim in çawayê çi bandor li te kiriye Welaî rastî bile yani zêdetir ji 15 sala ku min mijarê coğrafiya tam avêtiye ti cara ez xwe yani vê min vî mijare gel xwe çareser kiriye vervî ku ez wisa difikirim ku tenî cih me ra pêwîst e yani cihekî hebe ku ez bikaribim têda bixebitim ew coğrafiya kî dere dibe bila bibe yani ew min gel xwe vî mijarê çareser kiriye lê tiştekî din ku heye ew civekê ku te tenav da dijî ew civek bandorê xwe pir he mîna bêjim em gavek ku li Kurdistanê bûn yani em çi li Mehabadê bûn çi li Başûrê bûn û çi jî li Bakurê li Amedê bûn yani te dibînî têkiliyên civekî ew têkiliyên siyasî ew mijarê ku çê dibin hemî ya tene lê gavek ku te ji nîşka ew guhartin çê dibe yani di çêwelatêkî din ew gelek tiştên guhartin yani ji ber vê jî tu bixwazî nexwazî ew çand ew kultûr ew sîstem bi taybet jî ku em dizanên sîstemê Skandinavî gelek sîstemên bürokratîk û pir jî hêdî dibeçin û em jî elemîne ku her tim bilez bin yani ji ber yani nakokî çê dibe yani yenekî paradoks çê dibin gel mirova ew hene lê herî tiştekî ku min wan roja min gel ronak jî ku ew jî alî hunerî wan dizanin dixebite tiştekî pir balkêş ku di niha piştî salonîvekî ku ez hatime Swêdê ew e ku hema ajel di berhemê min de hunda bû yani berê eger ez berhemî xwe dinêrim gelekî balinde û gelekî pez û gelekî bizin û gelekî çi zanim yani wekî çêlek û her tişt hebû niha hema piştî salonîvekî ku li vir im ew hemî hunda bûn ez van roja bi xwe pê hesiyam bandor dibe ku ez li siruştî ez kutbûme yani belê
gelek spas hunermend û pêkirsaz Sêwan Seydiyan servê derfetê rastî serkeftinê ji te dixwazim û ji pasarî jî destxweşiyê ji we her dwar dişînim. Gelek spas bo van berhemê got tu dikê û ev tiştên got tu bi me re jî parve dikê. Hêvîdarim got projeteyî bên jî serkeftî bin û em carek dinê te bikin mêvanê bername xwe de derbarî wan de. Her şad be. Herhalde gelek spas be. Binarên hêja em ji Swêdê ji ba hunermendê pêkirsazê Sêwan Seydiyan em diçin Stenbolê. Ba hunermendê şêwekar Xelefe Dilcan got di vê dema astengiya vîrusa korona de dest bi tiştekî taybet kiriye got ew portrê yên kesên navdarê Kurda çê dike bawayekî lezgîn û li ser ya Facebookê û Instagramê jî bela dike. Min botanî çû serdana wî kir û ji me re ev raport amade kiriye bê çawakarê xwe wisa dikim. هنرمند خلف دلجان به نیگارکشی خو هر تم رنگین کردان دینه پیش حسکرین چند دو هنره دلجان لباجار سم سوره هاتیه دنه و دناو مالبات اکتکو حسکریه هنره دلجان جه سالن زارکواتی حتی نها ده خیسکرین خود پرانی رنگ کردواری خباتن خو بریوه دبه هنرمند دلجان نهالی استانبول دجی و لور خواندنه هنره ده دومینه و هر وها خباتن خوین هنری جه ده دومینه نقي عدالة الموصايا حكم ديمقراطية نقي عدالة الموصايا حكم ديمقراطية دنگبیجی و نیگارکشی فرق آوان تشتک هایی از با هر دیو دکم جمعوی از بساقی فرق بکن مثلا نیگارکشی ای رو وینه که من نفر من قیس کری بلکی نیگارکشی آمریکا گاره سر رخنه خود چه بکن اما سر موزیک بون نوزن چما زمان موزیک خیلی تمام بلکی مقامه و نوتای و تونه و هر دشتی و بیش نما زمانه و نکاره بستی چما نظام ای بلکی این آمریکا و او داره برده ای رو جلو میرگی سرانه جلو میرگی مثلا سمسور من او مروفی سمسور باش فیلم یعنی اما به سر وینسازی او تشتات نه وینسازی این تشتکی اورم سر جبومه دخیزکرین دلجان ده پیکانه که مروف آزادی رنگ چند و هنر کردان جه هر تم ببینه دیسا دخیزکرین دلجان ده یک آرمان جویا سرکه هیا و دبیجه کو پیشکتین اند موزیکا کردی ده پیوست دوار نیگارکشی اداجه پیش بکوه بله من وینه من مثلا ایدم خیز کری لوانا مروفین در ولی بلیرن زانه از کردم از برمانجم جبو چه ایلاکی از دخوازم سر چون بخواهد یعنی این دخوازی من اول از سر چون بخواهد خیز کردم که من دنگی خواب بلند کرشن داشتی قد حتی برای از نخوازم طرفا یعنی به آواکی دبن ایلاکی از خوازم سر چون بخواهد جبو چه چون با من حتی اونها تنی سر دنگیجی هاتیه با یعنی دیرو با بری حتی اونها تنی سر دنگیجی هاتیه بیا روشن یعنی مثلا هم کارند دیرو با بری دا بسا چه بکن اشته هم بیجم عبدال زینی کاوی سابا یعنی همنا سنبیجه بره چما هم میکارن سر دیروگا بره سر نیگارکش کی بسا نیگارکش کی بکن تنن یعنی که ماسیان باید تریم از این اوه فکرامجی اوه یعنی ذاتا هست سنبیجه دنگیجی لجیروگا از پرجه هستیم اما بر بالا نیگارکشی هم باید گلک از دیمپا گیم مال جبو و اکیجه او روز و شف دخبته او نوسته حتی که دروژن ویروسا کرونا دجی نوبه نده خیسکرینن خواه هنرمند دلجان نهاج جبو آرمانجا خواه نو دخبته و دلجان دخوازه سمبول نهایدی کردان لحمود نه ورن ناس کرن جبو ویجی خباتی مجی انا مثلا دمک نیز ده کنگی ده ما ایلونی ده سرگی که ازش برچی خواهمی بکن
به سرگی از نام خباتی خورسد چه یعنی خطم از او وینیاجی حتی ویدمی انشالله از کار بیم یعنی آماده بیم دخوازی من و آرمان جامعه یکم آنها باید یعنی انشالله باش در باز به پشتیوه از خواستم به اروپالوچیه ده مثلا آلمانیا ده به فرانسه ده به حتی یعنی اش من تشتکی دوره هم از پرد خواستم به امریکا مثلا تشتکی سرگی فلان فیلان تشتکی بسا چیه بکن یعنی از باورتیمون سر بهی از خواستم حتی مرنه دنگ خواه آلیه نیگار کشیه با همین دنیای یعنی زیاده بکن فلان بکن متخوازی منم نه دیاره کو دلجن ویکنگ بیهجه آرمانجن خو لجارنا لکافهان انجه لکولان و کچه استانبوله پیکانه که مروف راستی خباتن وی ببن من بوتانه دنگ امریکا استانبول بنار نجار وها امی هرن هریما کردستان عراقی لی باجار کلار گلوی ده جمارک جنی کردان دست به کار کینو کرده کار دست گو اوجی بشک جهنریه تخوازن گو جیانا خود بی لپیش خیدن و هنری جیب خلکی رپار وکن ریباز مجید جبومه اف راپورت آماده کریه سێکیژی دەستڕەنگینی شاری کەلار لە شوێنێکی گشتی و قەرەباڵغدا چەندین کاری دەستیان نمایش کردووە. ئەوان خۆیان هەڵدەستن بە چنین و دوورین و دروستکردنی کەرەستەی ڕازاندنەوە و لە شوێنە جیاوازەکاندا بە شێوەیەکی گەڕۆک نمایشیان دەکەن بۆ فرۆشتن. ئێمە هەفتانە یان لە کاتی بۆنەکانە لێرێ کارەکانمان عەرزەکەین هەم بۆ پیشاندانی کارەکانمان هەم بۆ فرۆشتنی کارەکان بە بازاڕیکردنێک و دەستکەوتنی مادەیەک بۆ خۆمان. وڵا ڕاستی ئێمە خۆمان بە گروپ ئیشەکەین بە تاک ئیشەکەین بە تاک ئیساوەسا لەگەڵام دووسێ هاڕم پێکەوەین ئیتر لە هەر جێگایە شوێنە بزانین بۆمان ئەگونجێ ئەتوانین ئەڕەن بەشداریەکەین. ئەو بەرهەمانەی ئەم کیژانە دروستیان دەکەن جیاوازن بەڵام بە شێوەیەکی گشتی بۆ نوبەرامێکی کوردانەی هەیە کە لە ڕابردوودا و لە ژیانی لادەیەکاندا بەکار هاتوون. ئیشەکانی ئێمە بریتە لە بابەت یافرەتانە نێزاریشەیە گەنجانی تایە کوڕانی تایە پێکاتەوە لە مولانکە و دەستبەن و بابەتی یافرەتان کڵاو و مێخەک و کۆڵوانە و ئەو بابەتانە ڕاستی ئیشەکانی تۆزە قورسە بێ وریابێت و هەنە جاریشەیە ئێستا ماوەی ئاسانکاریون زۆر کراوە بۆی قاڵب هەیە توانیان بە دەستش بیکە هەم تر جانکاری بکە ڕەنگی بۆ دروستەکرێ ئەو لەو بابەتانە. ئەوان ئەم کاریان گۆڕیەوە بۆ بازرگانێکی بچووک و سەر ڕاینیگەرانیان لەوەی بەشێک لە خەڵک وەکو وڵاتانی تر لە گرنگی کاری دەستی فام ناکەن بەڵام بەردەوامن و دەیانەوێت ببێتە سەرچاوەیەکی دارایی سەربەخۆ. بەجێوی ژیان دابینەکە بەڵام لە ئاست طموحانیە لە چاو وڵاتانی کەیانە چونکە لە وڵاتەکەی ئێمە تا ئێستا بیرروڕای خەڵکی نەگەیشتوێتەوە ئاسەی کە شتی کوردی شتی دەستی کچانی خۆمان بەرز بنرخێنێ تا ئێستا ئەو شتەمانلا نییە لە هەموو وڵاتێکە ئیشی دەست لە پێش هەموو شتێکەوە بەڵام تا ئێستا لای خۆمان نەگەیشتوێتەوە ئاستە. لە کاتێکدا ژنان و کچان لە ئێستادا و بە پێچەوانی ڕابردووەوە هەڵدەستن بە دامەزراندنی بازرگانی تایبەت بە خۆیان و لەو ڕێیەوە هەوڵ دەدەن لەسەر پێی خۆیان بوەستن کاری دەستی و هونەری بە شێوەیەکی گشتی یەکێکە لەو سێکتەرانی کە کچانی هەرێمی کوردستان زۆر گرنگی پێدەدەن. ڕێباز مەجید دەنگی ئەمریکا کەلار. ناجین دچن ئوردنێ گۆلوێ de هونەرمەندێکی شێوەکار لوێ de dest bi karekî kiriye wek çalakiyekê got xelkên yê normal beşdarî nav çalakiyekê kiriye got li ser dîwaran û ser xaniyan resma çêbikin hunerê çêbikin û ew huner jî daxwaz dike got xelk li malê xwe bin ji bo alîkariya hikûmetê û tîma tenduristiyê bikin ji bo parastina wan. دگل درجبونا کارانتینه بو ریگریه لبلافبونا ویروسا کرونا لتوای اردنی هجمار کارون جوانن آواهیه که بریاردان سربان آواهیا خوب بکنه پیشنگه که هنری. با لیکاریا هنرمند کارکاتور برنیاس اردن اسامه حجاج هجمار که کسان تانکین سربانی و دیوار کرنه تابلوین هنری که توایا پارچن هنری لسر ویروسا کرونا بون و پیامن آلیکاری کرنا خلکه بومانا دمالدا دشینن.
والله براستي هستكا گلک خوشه لدسپیکی از تنه بوم لدمام بجداریا جیران دیتی من حزب گیانه کاری هف بشکر و هر دم من خونکا هو صاحبو اف کاره بشوک خورستی چه بو به هیچ پلان اف بویا پیشانگه ها کامن یا تایبت کجا حجاجی جودی هر وسا یک جبش داره یا ولی سر تانکیه که آوه وینکا ویروسا کرونا چه دکتن و دبیشتن اوه یادگاریه که بو بیر اینانه لپیش روژه که چاوا لبرسینگ بلابونا ویروسا کرونا راتوستان دوی دمه زحمت دا. بس لما أكبر وأطلع بهذا السطح دماس ما ظنبم أتهم السر في باني دافي أدقاريه دبيرامن كاچاهم هاتي نفير و متابلو چيت كرن هر وسا هنرامن باشتر بو کار هنری حجاجی رانجوان آوایی هاندن بجدار بن کو عمار الخیاط یک جوانایه او باور دکت کو مانا دمال دا تیکلی نوی دگل خلک آواهی بهستر کرن و نزیک بونه گازیده تر پیدا کریه. روزێک دەرباس نابێت ئەگەر ئەم نەینە سەربانی تەماشا بکەین کە چ کارێک نو هەیە گەلێک جارە ئەم لە سەربانی کۆم دەبین و هزرا کارێک نو دەکەین و تێکەلین مەد گەل جیرانên me باشترە ئەم بوو نەهەڤال بەرێ بەس سڵاو هەبوو نەها ئەم گەلێک ڕادوەسین و بسیارە حالێ هەفدە دەکەین. هنرمند اردنی اسامه حجاج لپایتخت ولاتی عمان هاتیه دنیایه و گلک کارن وین هنری در روزنامه خوجهی و عربی دایت هاتینه بلاف کرن و لسر پرسن جواکی و سیاسی رادوستا. هر وساوی بجداری ده پیشنگه جهانی دا کریه و خلاتیش ورگرتینه. دگل بلاف بونا ویروسا کرونا حکومت دا اردن لوی داویه و پشتی 2 ماهان دمال دا چندین پنگاوین سست کرنا قدغه کرنا هاتنو چونه هاوشتینه. و جوانه هلگرتنا قدغه لسر هاجوتنا اوتومبیلان و ل26 و مه ریبو کارمندین خدمت سیویل وکرن دا وگرنوه سرکاری. امنا هادچن سوریه لویده بر شرین گو دجوار لباجار حلبی و لإدلبی چه بویه گلک خلق آواره بونه و کوچبر بونه یک جوان خلقین باجار حلبی لإدلبی گو شکفتک لویده هی سرسی نوری ترکیه او شکفت بدستی خواه دیسانی نوکریه و تشتین گلکی بارکشتی چکی تشتین انتیکه ین گو به کلتورا وی دوری گریدایه و کریه جیه کی هنری گو خلق بالاوان دکشینه و سردانا وی دکن. افش کفتاب شه موزخانه که کلپوری لدردور پاریزگاه ادلب نزیکی سنورین ترکیه هاتیه درست کرن. عبدالمحسی سعید در بدربوی سوری جگوندین روشاوای پاریزگاه حلبه دبیشید گواندز بکولا نوش کفته کریه دا کجاک هبید خول پارزن. راستا و نزیکی سنورین ترکیه نه لنو کچ جهل سوریه آرام نماینه. تم حفر الحدود الشهر المصطفى. افش کفته بری حیوانیوا یا هاتیه کولان. من جبو دیکور کرنه کار دیگر او من شارزایی دوی بوارده یا هی. من دویا از مفایج شارزایی خو ورگرم. او اوی جهی بگورم با موزخانه که کلپوری یا روشلاتی. عبدالمحسی شارزای دباره دیکور و خملاندنا مالان ده هیا. اوی افش کفتا به دست هاتیا چیکرن کریا موزخانه که کلپوری. او پارچن کفنا رو دیرین جمالاوی اول باجارو که عقربات لباکور پارزگاه ادلبه اینا اینا ویره و لویره خربه کرین و چاف دیریا وان دکد. الاشياء اللي موجوده في الكهف تشتكو دویش کفت داده تدیتن همی دخمالین او کفنارن. کو بری 100 با 200 سالان خلکی بره افتشته به کارتینان. هندک تج سفری او صوفی درست کرینه. هندک جی جداری او فخاری درست کرینه. او تشتنه خلکی بره روزانه به کارتینان. شرنب تنه کاریگری لجیانا مروفاند کد. لما ترسید دان تسر جنافچونا پارچن شینواران جی. لما درست کرنا جهه که وکی وش کفته جبو پاراستونا کلتور و جیانا مروفان دناوا شری دا کارک پیروزه. بدرین هجا نهاج سوری امی بری خو بدن برازیل و امی هرن جن هنرمندکی شیوکار گول سر دیواران گرافیتی هنرا گرافیتی چه دکه جبو پشتوانیا تیما تندرستی بکه ین گو براستی کده که مزن ددن جبو ویروسا کرونا و کاربن خلکی بپاریزین او جی دیار دکه گو هنر وکو کارکی باش جبو جواکا خود دکه و یادنی جی سپاسی دده وان کسی گو کار دکن جبو پاراستنه.
هنرمندek grafiti li bajarê Rio de Janeiro ji bo xebatkarên tenduristiyê ku nexweşan derman dikin û li dijî vîrusa korona li Brezilyayê têkoşîn dikin weneyek li ser dîwar çêkiriye û pêşkeş dike. Hunermend Angelo Campos hem pîra xwe hem jî apê xwe ji ber nexweşiya Covid-19 wenda kiriye. Campos yek ji sedemên çêkirina grafitiya li ser dîwar hûsa amaje dike. Dos motivos para eu من بریار دا کو استنا واخانی خدا گرافیتی چه بکه جبر کو من دبهیس کو او ویروس کرونا تشت گرینگ نینه دما اپ من مری لبرای خو نری او گوت دویت من گوی خو بداباته او من ماسکه برخو گریبا پیرا هنرمند اوریتا گومز سیلوا 85 سالی بو او جبر ویروس هاتیه راکرین نخوشخانه او سه رو شوندا مریه او اپوی گوستاو گومز کمپوز د روژا کو پیراوی هاتیه و شرطن مریه کو او 55 سالی بویه و نیل سر دیوار تکوشینا خباتکارین تندرستی او چاوا جیانا خواه دکن دبن خطریه تمثیل دکه grafiti de heman demede prskreken perverdehi tenduristi û siyasî yên li Brezilyayê jî destnîşan dike. Li taxa xizan ya bi navê aleme awo ku yek ji taxa herî mezin ya li Rio de Janeiro'yê ye weneyek grafitî ya din jî hatiye çêkirin ku bi hûrgulî hejmarên mirin û bûyerên li Brezilyayê, Rio de Janeiro'yê û taxa Alemeo'yê nîşan dike. Li gor pêzanînên zanîngeha John Hopkins ya herî dawîn li Brezilya zêdetirî 19,000 mirinên ji ber vîrusa korona pêk hatiye ku ev li Amerîkaya Latîn hejmara herî bilind e. Brezilya heta niha zêdetirî 296,000 bûyerên vîrusê ragihandiye. Lê tê bawerkirin ku hejmara rastîn ji ber têskirina sînodarkirî pir zêdetir e. بینرین هجا لوی دمگشتن داویا برنامه خواه حتانی برنامه دنی و گرک نو ده ناو بخچ چاند و هنری ده هر شاد و بختور بن هیویا تندرستیه که باش جوارت خوازم هر شاد بن